Fighting friends song sing sini kaisa short notification elene sini JRBT ba Joint Recruitment Board ni friends song among ke jara group D group C ingke to sini merit list nongkor paika qualified merit list tai final merit list nongkor ka sin tabu group D ni bagi je interview date oro ririka friends song buhuroni simi interview na hasangnai omtike ojago sairika ingkai ofruno norok ni document dok ready खाइबेदी नरनि ST PRTC रok जैसे नांगनाय जरा PRTC रok करे इनके नर PRTC रok ready खाइदी आधार कार्ड और परे जरा नरनि सर्टिफिकेट मार्कशीट रok ready खाइबेदी फ्रेंड्स सं जरा पास सं जरा क्वालिफाइड सं जरा नर आफरो नरनि डकुमेन्ट रक बो मातलांगनाय इनके बफुरनि सिमी इंटरव्यू सेंगनाय हने अ जागाव साजाक्का इनके जे फाइनाल डिसेम्बर नि 1 तारिख नि सिमी इंटरव्यू ताइ document verification choli nai ni so odino norok document original talang ma thangoi nai tei norok interview bo maranai mokhik interview ba viva interview norok odino maranai hinge obongke sini kaisa short notification friends song norok o jagao je sabuni koi tarigo interview nai ba sabo bo jagao interview na jangnai aboni website to koi ginono norokno update renai ni sawo hinge norok update ni video norokno ang renai norok video naising dongdi norok channel subscribe khajege angke norok subscribe khadi ke sabuni koi tarikh go klainai bodino klainai jara sini qualified list nongkorjak je thanai November ni 2022 ni November 30 November je norokni result romani a list onunjai o jago protesa sabuni koi tarikh go klainai aboni renai ke friends song omong ka kaisa short notification asungno tei jotrono hai hambai